죽어달라. akan champiak tu kain sia van ngai big akong lam tom bang man chimhan tia tujan worship kan shui tu chung kan lom tu hundang straight dang budang long dia ramin se tunian chomi bakha practical in akan than pian chung kan lom tu tujan chana thong tha akan chim tu ding he kan sia van ngai big se CBC Kentucky na rami se ama himi tam pin kan thei chang me se ka CBC USA osi chungta zonga kan ren atron choma mis kan bo chan mi zonga se solong solowin zai ban tuk cha au da tial chang kan thei mo ka thang pi man chim to okay jisu kri thong tha timi chauk nikum te khan special bagana bagan tia pek mi chung kan lom solong solowin ara lai mi hai kum zonga hin chauk thar akan tia pek choma leo se malon chok chok than la chok zong kha cho azom chiang hau se tu jan chana thong tha kan chim ding mi hi bible ning ten zaitin da pathian kan thang that la zaitin da bible ning ten pathian bia ka si timi thong tha ma ne kan chim lai ka hen thla ka ban chim piak ta la boipa tu chan zo boipa nam hai ka kan dir than kan sel pa ka hen nasal pa korin zong boipa namai kan thong chim ding boipa adir than chang boipa atim to na vya te nong ma nom pi tu zan chan zong boipa ta kan thong tha kan chim chan chang la hin be thia chim bia bia te boipa nang ma thang ra mi ka ma ngai tu an nun na boipa la chok mi nun asi kho nang hale nun na boipa nang ma hi pe tle nak thuk pi kan ngai kho na ding cha boipa hin nasal pa na phun lai ding mi na bia na thong tha bia bia te nang ni tharin cho na kan piak piak than chalong salo in sel pa jong he boipa van pang chin ko ai tim to na ka boipa setan tem ton na vya te loin na thiang thro thon na khai hi na thong tha boipa tlamling zo chim me boipa achim mi angai tu thin long boipa thuk pi in mun ma alai thai chi ban tu na keu mi bia asi kho na ding cha hi na sel pa na phun la ding bia vya ten na ku chung na chan kan dun na sa hi na sel pa na vya ten na ku chung chan kan kham boy jisu men thla kan cham pa thian nong amen good bang bun som now se buổi ban super nak chau di ko se ha long te san house silo nuam ha te anuam tak tak se worship kan soi tun ha an chunga kanalom tu zan cha thiang kan lu thana kalung thin chunga tuk mi te mun khat te ya to ti ding kan som ha chu zai da si tia chon Jisu chu boyasi kan ten hala skoloma Jisu chu boyasi CBC US emanau kan do tu kan pathian min thang thas ko se akan do big tu akan zang fa tu vela kan ngai tu ni fatin te akan umpi peng tu zaitik man akan kaltak balo tu boy pamin thang thas ko se Jisu Christ boyasi Jisu Christ boyasi worship timi cho confession aital pathian mai kan dak chua tika kan confession kan pek lo sia chon makaka true worship tak tak aslo tia babul chane kan chom pek cha chu pathian mai kan dak chua tik e kan confession te na kan dak tu adu lo mi khe chan tam pia zai da an dak siton tia chon kan ma le kan ma kan dak e choi san tuk rong an dak siton kan lung arak ngan tuk rong an dak siton le chu cha tu zan cho ram thok cha thiang chung kan lu thana Jisu chu boy asitia kan dilak voi thum kan aw nala amen all right let's do it ka 1 2 3 Jisu cho boy ase Jisu cho boy ase Jisu cho boy ase amen bapa sumpah na cha kut beng na se Jisu chu boy ase tu zan zong kan boy pa Jisu Christ kong kan tu kan ru than nalai Poni koring khua timi na cho nan sin kara rahi na te Greek mi film pone an chim mi bedo do le betha tha ka chim kai tim lo te
cái cha chun vai lam ta chunga an tha mi Giêsu Christ le athi na kong long ka chim ko la te nang male kai ma ni kan nun chung vial te por hot pi ding phat long kan ngai boy pa Giêsu Christ la vai lam ta se por lo na du sia chum boy pa ni atu amia khane por lo ka amen chu cha chum boy pa long kan biak mi le kan thang that mi se ama long ne sum pa nak chau ko se tu zana hi ban tuk en sung loi tuk mi chan tha kam hu ve cha lom nak tam pi ka ngai ti kha pakhat na ka van chim ta ka du chana ka pe tu au si u pa le ren tun tu ka hoi len han chunga kai lom chun nam hai ka rak dir khau ding en lam ka hroi tu kan na ka jang fa tu ka biak mi pathian chung zonga lom na ka chim ti kha masap chama van chim ta ka du mi se chathiang kan sia chun johan thong tha dalli rel na kul khat nak zon khan kan rel hala kan tlang tar kha tu zana hen a chim kai zoom ding mi salai boi pani lam kan hroi se lo chim kho zong kan zoom lai ti kha van chim ta ka du mi se johan thong tha dalli rel na kul khat nak in kuleli niak tiang khasalai kai mani o thang bin ka van rel lai nan lung thi te in nan dak kare nan dak rel ve nak lai nan van ka zul ve nak lai boy krimin in kan som na Jisu kule khat nak John thong tha dalli kule khat nak Jisu ni chun athoi minu kachim mi hizum mini pa chu hi tlanga se se Jerusalem se se an biak lo chana phan lai nan ni Samaria mi ni chun nan biak mi kha nan hal tak tak lo kan ni Juda mi ni chun kan biak mi chu kan hal zai cha tia khap nak chu Juda mi sinin arami se seman se lo pathian abia tak tak mi ni chun tharau le betak in an biak chan kha araliu I hi ka hi aphan chang hi ban tuk in abia mi na hi pa ni adu mi chu an si pathian chu tharau asi abia tu na ni chon tharau le betak in an biak ok asi tiate chathiang kan relmi boy pa ni athar in thachuna kam pek pek ko se so tu nai kam relmi chunga khan zai be fangda atula tun kan hu mi se khanam babul cha khaban zo than ha mano atuna kam rel mi chunga khan zai be fangda atula tun I not misi worship skolomo biak tikha voice zaida I not kan tia chun voice ri bak I not worshipper timi he kan phon sia chun voi riat bak kha I not chu cha tu nai cha kan rel mi chung tia khan worship kha atim bak siti kha chimlok thalo mi se chu cha tu nai kam rel mi chunga atim pi cho worship ka se chu cha worship timi kha zaida si timi kha kan ro ma sa na la abi fang te kha Greek in Hebrew in kan si kho chungin kan van izom la e asulam zaida si ti kha kan van ro tin halai so worship timi kha tu na kan rel mi Bible chungi atim pi se chu ti sia worship chu zaida se worship chu marang hol se lai in biak kan ti kha mo pathian biak kan ti kha mo no chu se Greek befang in proskuneo tiarami se Greek befang worship proskuneo timi befang ne alang tardu mi sulam chu pathian upat nak pek maiza nak pek pathian khadot pathian maya kubil pathian maya toider pathian maya kun pathian maya kan lung thin thum ti khi hi befang ni alang tardu mi se boy pamin thang tha ko se hi Greek befang proskuneo befang he mathai ne kan han piak ve mathai dal ni rel nak pani nak zona kan rel lai Juda siang prang aslai ding mi ngak chia chuak mi chu khol zaya da ar fi de chua lei na chua kha kan hu I ama biak oka chun atu hi kan ra hero siang prang pa na chimmi ame lai ret nak zona ka van no than lai chun Bethlehem khwa khan akal tar na I vakalulo hak chia kong kha tha tin valat u chun nan hu tika rakachim thanu lo kai zong ni ama chu ka va biak velai te so ni chua lei mi fim min ha ne Jisu Christ Juda siang prang achuak tikha an rak thai tika ni chua lei in mi fim pathum tia babol cha ne achim lo na in laksong pathum si cha pathum tia kan ro mi na se e an rak ra e jaise Jisu Christ kha Juda siang prang asi ti an hal cha an laksong an ra iput I Juda siang prang van levelai sir tu boy vial te laga boy big pathian Jisu Christ maya an khup an bile Jisu Christ jam biak bapa min thang tha ko se chu worship kan ti mi chu se proskuneo ti lang mang mi befang pathian maya kun ti nak toidor na khe rakrat
kan lung thin via te kharak thumi Jisu Christ boy asi ti khang hal buin ama upat nak he ama ti za nak ama mai za nak he amai ka kan dak chua e kan khup kan bil kan biak mi khese chu be phang thiam chu ma thai ni dali na so na kan man piak than kan thai lang mau mi tuam bia si Jisu Christ le Satan pa kong khase na te kan re piak ta ko na la na khup na bil i na ka biak a chun hivya te hi kan pek din halai tia te chun Jisu ni ale i Satan fakal chang chathiang ni pe boy pa na pathian va bia lo ama rian long va tuan ti kha tia te so Satan pa hi valai so na ka thlu chang mi hi system thalo vial te angai tu Satan pa ni Jisu Christ kha ti mi cho in chunga kai pi hi valai sum pa nak vial te hi na ka bia ka chun kam pek la te ka na ka bia ka chun kam pek la te Satan pa ni Jisu Christ kha biak a fiel cho angai tikan ti sia chu Jisu ni sarmi se chu Satan pa ka pathian sarmi se Satan pa ni Jisu Christ ka chialang ama bia ding in ma be phangkha hi ka zo na hin kan hu kho than mi se so pathian biak kan tim jo to ka chim chang ban tok en upet mai za amaya toidor na khe rak rat amai ka kun nun thum toidor ti kha proskeneo ti mi Greek be phang ne sulam akan chimdu mi se hi Greek be phang he ai tlak ngai ti an ru mi be phang Hebrew be phang in rami cho shakha ti se hi be phang chu Joseph la unawa kan akan han piak Moses ni tiel min Genesis lain somli ni nak zona kan rel mi cho Joseph ni chun Egypt ram uktu asiban tok in roll chu valai chung mi vya te kha azor na chu cha a Joseph a ule zong chu an rai amaya chun an ku na te ka a ule na poni Joseph kha an zuar chmo an den zuar chama mi Joseph chu pathian ti za na khe refugees na Egypt rama vakale boy pati za na khe boy patanga ai toy dore khoi ka an chia na po pathian ti za na khe umpeng te ka pathian ni thachua na apek e a choi san cha mam e Egypt siang parhang chang tu tianga boy pa ni chia ami phun chom tu tianga khan boy pa ni a choi san a ule ni an hal mo hal la seman se lo Joseph ni tinti ai tuar ti lo le ke ma he Joseph ka si tin ha khamo a ule ni Joseph ka siang parhang asi ti an ban thei baka jai se amai ka an kun ti cho Joseph kha upat nak an pek mai za nak an pek chu cha worship cho chim ton mi cho God revelation and our response ti se respond kan pek pathian kha respond kan pek hana chun pathian revelation kha ummasat a haw dan nun na ka zatin da pathian respond na tu ave pathian mai na rak chua tika hin zai ban tuk lung put he da na rat pathian mai na kun tika khin zai ban tuk lung thin he da na kun pathian na biak na thang that tika khin zai tin da na lung thin nai halve ton mo pathian kan biak long ma selo in worship is a daily life happy time is it's not about Sunday everyday life happy time is tampi kan chim than te la chu cha pathian kan biak tika kan lung thin via te kan thum di lai Jisu chu boy asi di kha kan hal shum shum haw khang hal na ka revelation kan tilang mang mi chu se God's revelation through the Son of God or in his scripture khang hal nak in boy pa kha upat na kan pek mi kan choi san mi kan hlor mi kan thang that mi le kan mai za mi kha se jo tipil pe tu Johan kha I think ma kha true worshipper tia karwa jo tipil pe tu Johan ni ti mi cho Jisu cho alien ngan lai e jai se kai chu ka tum chuk la ti cho that is true worship ni fatin te kan nun na ka pathian kha choi san peng hlor peng Bible cha ni ti skalo mo ai por lo mi chu ka thum na la te ai toi dor mi chu ka choi san na la te mengan si du mi chu nan la ka sal nan si hau te khaban tuk lung put le nun zia za kha biblical worship kan ti mi chu se boy pa min than tha ko se kha application van kan hau se ni fatin te pathian kan biak kan ti na ka kan lung put zai da lo pathian mai kan dak chua kan ti diga hin kan wa tuk sual mo kan ngan tuk sual mo kan ni choi sang tuk sual mo pathian kha tanga chia in sar tu kha tanga chia in sar mi tu na kha sar tu chunga kan choi sang tuk sual mo zai ban tuk lung put he da kan rat cha thiang ne fiang te na kan chon piak mi cho true worshipper tak tak cho pathian an biak chan long mana khin selo in ni fatin te an nun na ka pathian kha an choi san an hlor
ปัจเจียนข้าอุปต์นักไม่จะนักอันเป็กฮีกรีกไปฟังโปรเกเนโอเนี่ยชิมดูตักมีจูฟิสิกอลคิดชิมดูมีคิดเลยจูฟิสิกอลบังคูบบิลอินปัจเจียนไม่อยากกูนี่อุปต์นักเลยไม่จะนักกันเป็กมีคิดอาเซประคัดนักปัญหานักworship ฮีปัจเจียนเรียนตัวเฮจงไอเพตายมีเซ worship กันตีดิกSunday อยากกันกะเล worship ตุยงานกันสักมีตุยงานกันนับปุ๊บมีลงคิดเราเอง community จ้าสิเสครีฟาบูจ้าสิเสมีพุ่นเลรำจ้าที่ยังอีกันนับปุ๊บเปกอีกันตัวมีสองเคปัจเจียนเบียกประคัดจุดสกาวจะเทียบกันมันเรียบเบียกนั่นละรอมังกันใช่นี่อเมประคัดจูจ้าก็อุเลกันเอาหน้าปัจเจียนนี่อาการจังฟ้านักอันมีรวงอาหินปัจเจียนสินะอันนุ่งอินเปกชัดมีไรถ้วยนักบรรทุกในเปตัวอารีนาอาปุ่มเปมีเลเจ้าล้านออกหลักมีสิตัวจู่เบียกนักตักปัจเจียนนั่นเปกออกเบียกนักจู่อาศิเตค่ะ verse 1อัปมักนักสิดักันชมเปียกปัจเจียนจังฟ้านักอันตุกมีรวงอาหินเต so Romans chapter 1 in chapter 3 ที่งาจุมนุงกันส่วนนักขัดชิม chapter 3 in verse 8ที่งาขันปัจเจียนเวลกงขากันชิม9, 10, 11 นะอิสราเอลมีพุ่นกงขากันชิม verse chapter 12ก็มันราเลจูจ้าฮิตลุกอินปัจเจียนเวลไงนักอังเงินตุกจ้าหิน because of his mercy because of his grace in your life อันนุ่งอินเป็กชัดมีรายทอยนักบรรทุกในเปโอเบกำลุนชนะจนสรามอธิมีปีกัดต่างบอยนี้ปัจเจียนไม่รายทอยนักเป็กนัสกลมอสมัยสลนิหินกันนิชันทราจนยิสุครีกันนุนนักมุนมาอักจังจ้าทราวะที่มีนังมาเลกัยมาค่ะยิสุครีนุนนักทารกันเป็กจังจ้าจูยิสุครีกันเงมีนุนนักทารเฮปัจเจียนจ้าอนุงอินเป็กชันมีรายทอยนักบรรทุกอินกันเป็กมีข้าเบียกนักตักบอยปานเนี่ยเจ้าหลานมีจุเสบอยปามินทั้งทาเขาเสเจตินดานในกันปุ่มเป็กนิหินเนี่ย how do you respond the mercies of God in your life that respond is worship how do you respond not just on Sunday let's look at our daily life at school at work how do we treat others ma vialte ka worship si ka vialte ni fte kan nun nak pathian ti za nak pathian dot nak pathian mai za nak he respond kan pek mi kha worship to say and a service chunga te arian kan tun mi jong ki worship do si cho is worship worship sim sao tuk lai cha ma vil kha si se chon atuna category thiam chunga ba chim ka du mi cho pathian God worship is a rhythm of God revelation and our response makaka worship definition toy te ka ban chim ko mi se worship is a rhythm of God's revelation and our response lai un chun pathian biak chu pathian a phun nak le manung le nak ase kha nanun nak a pathian phun nak shum la pathian jang fa nak pathian vel ngai nak pathian that nak kha ai phun mi kha zetin da respond na hi tua than ti mi kha worship to say upat nak he man respond na tua ama cha nung mi right thoi na he man respond na tua ma respond kha via worship kan ti mi se let's bible cha thung thiam kan zaula bible ning ten chim kho kan zom lai so Genesis lai ni nak zo na kan hu mi chu Abraham tom bia kan mu Abraham ka pathian ni out le Abraham ni pathian abiak sa kolomo ka pathian ai phuang kha nuwa pathian kha Abraham ni respond atwa ai biak than maka kan hu kho mi se Isaiah chung jong ban zau thanu se Isaiah angan pruk nak zo na sida kan hu prophet Isaiah ni vision amu Ezekiel ti mi Uzziah ti mi siang prang boy lewa vision pakhat amu mi cho pathian kha van chung mi thiang ha ni athiang boy van chung boy pa cho thiang van le vlei vial te hi asun par nak akhat di e ti mi van chung mi thiang ha ni pathian au pat nak an thang that nak kha Isaiah ne vision na mu chu diga Isaiah din na respond tua amai pathian mai baka ai teng khamu o misual pai ka si hi kam hu la ka vil te hi athiang him lo mi an si pina athiang lo mi na laka pai kanun hi te chu cha pathian din te a holda ka tha lai te kai ma ka kal lai te Isaiah ne respond tua kha pathian ne vision in
pathian kha vision in Isaiah nun naka ai phuang min jawan chung mi thiang na ne pathian kha athiang tia ambiak mi kase chu nuwa Isaiah ne respond to mi cho aswal nak ai mu nu pina zede se boy pa nang ma cha ka kallate. When God reveal in our life is require respond. Ni fatin te thong tha kan thai mi ni fatin te sarman kan ngai mi is require respond. Zetin da respond kan pe nanun naka pathian vel ngai nak athat na pathian revelation afa pa si su khri mangin abia mangin zetin da respond na pe makakha worship kan ti mi to same. Worship and obedience always go together. Worship and obedience always go together. Tlang long lam ban tuk an se pathian biak kan ti mi le nol ngai nak ti mi cho ten ti ok an thalo na dua chun va ten ko Bible cha chon piak ninga salo ti kha chim ka du worship le nol ngai nak cho azung zan kal ti mi an se tlang long lam ban tuk an se tlang long lam khi pakhat pi long chun tlang long khlu la kal khola lo ka manas ko lo mo chu ve ban tuk chun worship kan ti mi jong he nol ngai nak he ai than kholo mi se panhi naka pathian bia le thiang tharau rin tun nak bentuk an se pathian bia kan chim kan phuan nak pawa thiang tharau ni rin atwa ni convict akan to bentuk en thenti ok an tha velo mi se ja pathian abia tu tak na cho pathian nol ngai mi an se pathian ka bia ti tung e du ning pau nun kha ai kal mi se pathian kan bia kan ti sia chung kha kan biak mi pathian nol ngai nak in zar pani longa selo in ni fatin te kan nun nak a kan biak mi pathian nol ngai nak he kar kan hlan mi kha true worship tak to se wa pamin thang tha ko se johan thong tha dal li nak zona cha thiang thiam chim kam rel than lai ka chim mi ka cha thiang an proof ko pen ka zom la mo jisu ti pil a in nak kha tuk for nak ne hun zul chol oh sorry ka chu ka no se jisu ti pil nak in nak kha tuk for nak ne van zul chol ko mo makalio story the whole story kan so khomi cho jisu khri ne pa pathian chunga je tluk da anol ngai ti mi khase se tempa ne voi thum atuk for semesolo kha tuk for na kha pathian nol ngai na kan atai hebrew chatil tu jong ne kan chom pek sakolomo nang malik kai ma ban tuk te in tuk for na ing ve te he was tempted like us and yet he has no sin. He was sinless because he was obedient to even unto death. No ngai nak lam khathi tiang na zu ti cho Philippian ni Jisu Christ kha the true worshipper nak malakai ma ni fatin te kan nun na ka kan zo chin peng ding mi cho he Jisu Christ he Jisu Christ van chung sumpa nak vel te kal tak in valaya arung tu me zaida pathiam biak tak asi ti cho ama nun nak shum na kan chom piak Samaria mi nu zong apa chom piak than tampin ka chim than te la contact Jisu Christ has true worshipper tak to see pathian nol khathi tiang na zul chu cha chun worship kan ti mi chu nol ngai nak he ai than khomi selo khoi ka kan kal nak po it doesn't matter. Obedience to the Father even unto death, even death on the cross. That is true worshipper. Old Testament worship bekam lun chunga dinda pathum naka bekam lun chunga zetinda pathian ndak biak ti mi kha zo lo thala because it's all over Old Testament sokoloma kha Old Testament chunga zeta se confuse nga to me tabernacle pon tham cái tilam mi tabernacle kha Judah mi pon yang kalna pon kan peng sokoloma and why they don't that people tham pi jon kan peng ha because tabernacle pon tham nya kan hu sak mi cho is most importantly pathian present nakase okay pon tham nya kan hu sak mi cho pathian pi na God's present kha kan lang tar du mi se han leo chana pathian ton an du sia chon kha pon tham chunga kan am ton okay chu man a chun mi so ni ton kho selo tang boy tia pathian ni athim min ha lo ni pathian kha an ton ni am chon khan kho I tabernacle ni akan husak mi cho again pathian nak God's present kasi I
ปัทเทียนนัก present ข้าเบกำทัลชนะตินดาจอนเนี่ยกันจอมเปียกติเสียจนจอหันทองท้าดัลคัดเรียนนักเลลีนักโซนักกันตีมิโจเบียจูมินุงะอัจังอีกันลักะขวารุงซาอสุนปานักจูกันหุ่นมุอีเวลเลเบตักเอนักขัดจูสุนปานักจูปานิอาฟปาไงชุนเตลงลงอเปกมีสุนปานักพุนคาซีเตมรางบาเบลจาเสียจน the word become flesh and dwell among us เตมาคา dwell เตมีคา Greek ไปฟังกันจดทางเสียจน Old Testament เช่นอี tabernacle ที่มีไปฟังให้ไอปีใต้มีเซSo, because of the word become flesh and tabernacle among us. This is what see this. Tu cha become terchana chon become lun ipuan tham kan ti mi kha ti saminung Jesu Christ ai chang. Amen. Tu ti saminung ai chang mi Jesu Christ cho kan chunga khuarung sa. Hallelujah. Tu cha ang boy kan herti mo puan tham kan herti mo tang boy kan herti mo. No. Jesu Christ angai mi pau ne pathian khan biak kho chang hallelujah Jesu Christ law pathian biak kho salo Jesu Christ law pathian biak kho salo Johan thong panhi nak thiam thima kan hu mi cho Solomon temple khase puan tham nuwa temple van ra thane temple kongjong chima hau mi se Jesu ni ti mi cho John thong thadal ni rel nak thlai ko ku le khat nak zona Jesu ni chun hi pathian biak en hi thatulo ni thum chunga ka sak than ko lai ti ati na ni thum chunga na sak than ko ha ti hi biak en sak na ka hin kum som li le kum ruk pen rau anti samay solo Jesu ni biak en ati mi cho ama pum kha se tabernacle kha Jesu ga thial se temple Jesu Christ thial se chu Jesu Christ cho zum tu na kan nun na ka hun ma ala chu hun Jesu Christ ni hun ma ala mi zum tu pau cho pathian abia tu tak chuan se zai tuk man in thong si ngan si va fim va thiam va si va ngan si lo Jesu Christ kan ngai lo sia chon pathian sina phan lo pathian ni achau hlan mi biak nak le achau hlan lo mi biak nak ka lai mi pathian kam biak ning jong hi tha ten zo si lo pathian sina aphan lo mi tampi la cho kan ma tok chun kan uang ngai ko la na ten pathian sin phan lo chu da san tlai chu cha chun pathian ni achau hlan ni biak nak cho Jesu Christ ni mun ma alak mi zum tu pol ni an pek chat mi long kha pathian ni achau hlan mi se so palina ka atuna cha thia kan rel mi chunga kan kal chang ha se so verse by verse kan kalamo so verse 21 Jesu ni chun athoi minu kachim mi hizum mi ni pa pathian chu hi tlanga se Jerusalem se an biak lo chan kha aphan lai ate so kan one person kam mi cho minu ate ma minu cho hause Samaria minu ka se so Samaria minu he so atum biak kan zau tik a store ki Jesu Christ kin topic an than cho ama sa biga anarwa mi cho ti kong kha anarwa ti kong anarwa nuwa topic am ban than mi cho worship kong akan ban ru than topic pan ni kha chapter pakhada jona kan tir piak mi ka alo na te en kan ban pe ton kan ban pe letter than te ka chon an dak i ru mi kha topic pakhat asim mi ka lo ko worship tak an dak i ru mi kha lo ko jeta kan ti sia chon Jesu ni ti mi cho hi ka ni fatin ten ra le lung di rem nak ngai kho lo nu po ni chon ze ronga da chun da chun ti nan dak than ji nga pe nu ni chun ti nan dak than ton cho chu selo sile zan la ya pe ti nan dak than ton cho cholok ma selo a group tem pe ti nan dak than ton zia nang ma long chun lai chara ti nan dak than nara peng valai ti khana ding peng sama selo valai ni zai ma lung direp na ampe khalo na ha tham peng you always empty and always need something na empty peng na lung thin chong about mi te ke peng zai ma ni na se unsatisfied khalo zai ma ni incomplete khalo but then thong thana thai mi khala na ignore pa ikhanan deny da to du pa lung autom na na ra peng phone guess what your problem is I'll tell you you worship the wrong God maka Jesu chimmi I think that's what Jesus is saying here in this text na biak mi nai pa I am Messiah worship me
and you will have eternal life. Amen. That's what Jesus is saying to her. Nun nak tinung kampek lai, nun nak tinung nung latar mi chut tiang tharau si. Chu tiang tharau ni nun nak am hun ma alak nung long longa, lung di riap nak ngai khau lai, satisfaction ngai khau lai. Dijati nang ma chu bentuk siding pathian ni answer mi si. Valai ni lung di riap nak pe khau lo, ral ngamang kau. It will never complete you. It will never satisfy you. Worship me, and I will give you eternal life, abundant life. Satan pa chu show ok le tha ok ara. Nanun nak show ok le tha ok ara. Natin kay Messiah chu. Nun nak so man salo. Although he is the source of life, do dim nun nak abundant life. He can nun liu shim shimahin joy, life, freedom, power, experience in kan nun ding mika Jisu ne kan du piak mi se. So the context here is the woman ma minu mi kan abiak mi pathian ai pa. Now think about this. Kamanun nak apply bentuk chang na se. Hinu bentuk kan Musliman hinia. Hinu bentuk in kan biak mi pathian kan pa sol mo. Valai Satan pa kan biak sol mo. Valai theory la chung ril kong na. Valai le achung I ummi thil kong na hi. Kan bui tuk sol mo, kan biak sol mo. Kan ma le kan ma na kan biak sol mo, because that's a good question actually, because atu kan chana ma le ma ai biak mi kan tam tuk chu. Malama I do mi kan tamtok, malama I urtok mi kan tamtok. Jisu ni timi cho nan male nan ma nan hot lawas ya chon, you cannot be my disciple. Kay ma nak in na nupi na dot daw, na va na dot daw, na fanu na fapa na dot daw, na ulin na dot daw, and nang male nang ma zong ka na hot ko lawas ya chon. You cannot be my disciple. I'm sorry. You must deny yourself. Take up your own cross and follow me. Worship me. Bow before me. Kneel before me. And do what I said. That's what Jesus is saying here. It's a worship camp. It's camp zong salo, crusade zong salo. But why am I so serious about these things? Because if you don't have Jesus, everything that you learn is nothing. Only through Jesus Christ we can worship God. Because kanya halding abe pito pathian kan biak mi kana pal sulasya chon niya krifa buni tholwatam pidina man kan tha mi chantam pi pek in kan zuam mi kan tan mi mit ku chim laun kan ummi hevyal te na hi pakpolong long ten salai pakpolong long ten sala tu cha chun na biak mi pathian hauda si na biak mi pathian zaida si tika tu chuni chana atharin van ro than ha kadu mi se so ma minu ne abiak mi pathian ai pal Jisu ni ti mi cho minu ka chim mi zum mi ni hi tlanga hin se ti kha tlang a chim du mi ka Mount Gerizim se Jerusalem se hi tlanga se pathian an biak lo chan ka phan lai te. So zaida kan hu kho worship is not about location. Worship is not about the church. Worship is not about the church building. Worship is not about conference. It's about everyday life. It's about everyday life. Chuchakan muko micho. Jisu ni Samaria minu ati mi Samaria po ni Mount Gerizima pathian andak biak, because Mount Samaria mi kong po chimlo athat lo nak cho Samaria mi pol he zaman tuk menung da an si tia chun ka pia ti mien se David yang perang chana khan David yang perang pa ni Jerusalem araklak I Jerusalem khuapi cho Jerusalem cho Israel khulpia araksar David yang perang ati nuwa afapa Solomon yang perang vansive e chu yang perang Solomon abolie wa chun Israel ram cho chakle thanga aithen chakle thangkha Israel tia se thanglei kha Judah tia ti se I chaklei I ummi Israel pen nakha Assyria ti mi pone andak lak na I salaan vakal pi na e salaan vakal na akhan mi phunhem ba icho biak nakip kham ba icho an pathian cha khan zum ok tlakan sitilo. They were not faithful to their God anymore. Ramdang Assyria mi phunam batlai na deka an mi phun khe khan ba icho an biak nak jong khat bi cho e an rak kir than deka chon an mi phun cho bur pi in Israel rama khuan sak long ma salawen an biak nak jong kha ki ai cho bur di chang
จุดจุดสมาเรียมีโพลเฮจูดามีโพลนี้อันหัวง่ายมินหาอันเริ่มลงง่ายมินหามีพุ่นโพลค่ะอันสิเวสมัครสมาเรียมีโพลเสอีมัครสมาเรียมีนูกงเลสมาเรียกงอาวันเส so worship is not about location it's everyday life it's more than Sunday service สกอลมาจัดดำเปียจน worship service กันวันที่อาเคนใจเสียกันเสียจัดแต่แค่วันนี้พุ่นดังจัดสกอลมา worship Sunday อาจจะกันready เขาตกโอเคนี่เรากัน serious ตก and มาค่ะ everyday life สิ่งดึงขัดเทียนในการจมเปียกมิเสเบียกอันลงอีในถึงกันตีลายประเทศที่จะง่ายอินกันอุเมนอลง่ายกันอุเมกันพาสตอร์เต็มให้นะขี่นอลง่ายกันวันกันช่วยตัวเองให้นะนอลง่ายกันวันตรงเอเสียงนักกันวันง่ายกันวันไกลซูมตัวเลยซูมเราตัวนะไทยดันออกกันวันทัดเราให้ตัวบรรทุกกันมาดูเปล่าเราแต่หนักขวกันวันสักทานให้ตัวบรรทุกข้าบรรทุกข้า true worship ตักอัศโลที่ข้าจะเทียนในการจมเปียก so it's not about location it's not about Gerizim or Jerusalem it's about everyday life it can be at home in chung kharzonga nanu le na pa na upat mi na dot mi na zong ke worship chem se okay nanu le na pa na dot mi na upat mi an no na ngai mi zong kha worship chem se Sunday ya no kan ngai in chung khara nu le pa na bau ngai kam van chan na ka chen they say true worship tak satilao true worshipper kan satilao ji ja chen ni fatin te kan nun nak he ai pi tai mi se ka community and church ครีฟาบูชุงซงะอากันช่วยตูเตนอลกันไงมีอากันช่วยตูเตกันอุปัตมีนาซงคี worship เทียมมาเซจน service เลยของวันชิมทันอุสิโลครีฟาบูจ้ากันปุ่มเปกมีเวลตินาซงคี worship เทียมมาเซ music ตุยงานลากันสักอีปะเทียนกันทั้งชัดมีลงคี worship อาศัยชิมเราเดียจะเที่ยงนี่เฟียงแต่นักกันจนเปียกจุดอาจจะนี่ฟตินเตกันนุนนักอีปัจเจียนจะติดดา respond กันตัวกันมนุงหอย respond ติดดากันตัวหน้าติค่ะ worship กันทีมิวจะเซม worship โจ horizontal and vertical อันเตโนเบียประทาสงเค horizontal and vertical สกลมอโนเบียประทาอุเมประคัดอินปรุกเตียงเค sorry สกลประคัดปรุกเตียงคีปัจเจียนเล็กกันมากันเปะใจหนักเซอาตังมีปลีเคกันมนุงหอยเหกันเปะใจหนึ่งเคเซจูเวบันตุกจู worship เชียมเสปัจเจียนจินดา respond นัตัวประคัดปัจนี้นักนั่นมันนุ่งหัวจินดา respond นัตัวหน้าปัจนี้มาค่ะ worship กันทีมิจะเส it's about you and God and the people that around you มาค่ะ worship กันทีมิจะเสจุจ่าจุนครีฟาบูชุงchoir เตกันจนมีสองคีทิลเมเตอะรัชิมลาโอมาสงขาปัจเจียนเบียกอาศีเตียชิมกระดูมิเสchoir กันจนมี Bible study กันตัวมี volunteer กันตัวมี maybe music กันตัวมี worship กันช่วยมี Sunday school เสียกันตัวมีครีฟาบูจาปะเทียนใจกันตัวมีเวลเตคีปะเทียนจางฟ้านะคะ respond กันให้ตัวท่านมีอันสีจ้าworship อันสีติค่ะลังเตอร์กระดูมิเส John frame เลยบางนิจน worship is active อติจ worship ฮี verb กัน challenge ค่ะ worship is active อติ worship is work ที่เตียงโดนติจ action ไอตะลมีโจจักนักใจมันไอตะลมี worship ปะเทียนสินาพันมิสโลอินาเป็งอีใจมันอินชุงขาจงอาตัวเราครีฟาบูจาจงอาใจมันปุ่มเป็กเราอินชุงลงอาอินักขันลงอาโต้เห็นกันอีฟอนลงเด้เป็งที่เป็นตุกปินใจมาโตจังเรา active เบลเรา that is not true worship มาเขาจะเบกำลุนชุงอันนับกิรทานเฮา and let ทางบอย do it for you อาตุชนะจุยิสุคริกันราจังยิสุครินี่กันนุนนักมันมาลักจังจ้านุนนักเธอยิสุทองกันไงมีเหปัจเจียนจ้าอนุเงินเปกฉันมีไรทอยนักบรรทุกเองกันท่าจังดีละกันนุนนักกันครัวนักกันจงเฟลเตดีละเองบอยปัจจากันเนี่ยปุ่มเปกมีค่ะ worship กันที่มีจะเส worship ปังอานะอาตุนาย verse 22กระจุมตัวมาเก้าหิมะไปจานว้าวOkay, I got it. Silo. Kasi ungay sa akin. Panganak verse 22. Nanni Samaria minichun nan biak mi khanan hal tak tak lo. Kan ni Juda mi tunichun kan biak mi kan hal. Zai jatia khap nak chu Juda mi sinin arami se. Ka Samaria mi polne an biak mi nan hal lo chu. Think about that. Mount Gerizim achon pathian an biak sakoloma. Pathian jan biak ko biak du nak chon ngai ko. Natin an biak mi pathian ang halo
Why? Because we have to know something about Samaritan here. Samaritan juga cimbentuk in ka pia an siskoloma pakhat nak panhi nak achun Samaria mi pol ni hin Bible chahi the Pentateuch tia maragan kan tie Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. The first 5 books long here pathiam bia tia Samaria mi pol ni an chaulan. The rest of the Bible they don't accept as God's word. Kata kan say they have a wrong view of God. Pathian an nak amhanti lo. The Pentateuch, the first book, the first 5 books long kapathiam bia tian chaulan e adang popo kapathiam bia tia Samaria mi pon an chaulan ti lo tik a an hal mi pathian ifyang philo hua ha pi khan kerazim tlanga chun pathian biak nak chu an he pek velang mang jin ti mi cho nam biak mi nen thailo bat kan ni juda mi cho kam biak mi kan ha chatia kham nak cho juda mi sinarate juda mi pone kham na kan pelo but juda mi rin soren messiah archa katikan salvation ka pathin maratar mi kase chucha true worship require a true knowledge of God. Biblical worship require biblical knowledge of God. We cannot worship God truly or biblically unless we understand who God is. Pathian hat nak kan ngai how pathian hat nak a from abun mi se biblical worship cho pathian kan hat nak Bible cho pathian amalama ai phun nak se. The Bible is God's self revelation. He Bible chunga pathian ai phuang nak kan hat mi ning te in pathian kan biak mi kha worship kan ti mi cho se chu cha chon biblical worship kan du asia chon pathian hat nak kan ngai a hawe kan nun naka ni fatin ten pathian hal nak in kan than peng ding kha boy pani akan du piak mi ase boy pani kan du piak mi se and then and again ma ka zo chunga van chim thang ka du mi cho pathian mai kan dak chu de ka hen it's not about you and me. If biblical worship is centered on God, it's not about you and me. It's not about our satisfaction. It's about God's satisfaction. It's about Him. All about Him. He said this very clearly in His word. I am Alpha and Omega. Kay mahi ashom tok le adok nak chu kasi nanun nak zong ashom tok le adok nak chu kay mahi kasi ti. Jatun pathian kan biak nak zonga ashom min adok tiang chu pathian asi. Zaitluk an da kan lung atlin zaitluk an da kan lung di arem kha abi pi mi selo pathian zaitluk an da ai lom ti be pi mi se. Atu generation gap kan ti nula pani worship an dulaw an sak mi la kan sa khole. It's not about that. It's about God. Pathian lung kan tong mo kan biak mi kan tu asar mi velte hi Bible ning ideal ning semo Bible ni tin dahi kan tu mi ha kan chon piak pathian ni achau lang la mo pathian ni adu mi semo boy pani nola kan pek mi semo ti kha kan boy pi do ding mi se kan nula kan pa dilak ten hun khat rak rat i chathiang hi kau i boy pani na kan chon piak ti kan zau than ding mi tu kha abi pi mi se lai tlanga khat kan dak to le ti kha pi mi se lo marang po ni kan an tu veleti mi kha pi mi se lo boy pani tin da kan chim ti kha pi mi se. Amen. It's about Him. It's about God, Messiah. And then, so pathian hal nakha kan ngai how true worship achon. Romangan pakhat kulangan nak zona. Munung kan sul nak ruanga pathian kan kaltak mi kan manchim tala. Pathian kong I betak kha lia antlen. Sar tu kha bialawin sarmi tu kan biakna. Sar tu jupai azung zal in thang thadok simi chu si chu amen te ka menung kan sual nak ruanga hen kan sual tuk ruanga hen te chu pol ni mo chathiang na ti mi cho kan sual tuk ruanga hen te pathian betak kha liya kan thlana ti cho pathian betak kha liya kan thlana te chunwa chun pathian betak kha liya kan thlan nuwa chun what happened sar tu kha bialawen sar mi tu kha kan biak ti cho. When we deny the sufficiency of Scripture in our local church, we worship false gods. Pathian betak zayakan van relo bakhe, pathian ning changlon kan biak thram thok chunak chu se. Jatum we need more Bible study. We need biblical preaching. Ting kung chin kong khatam pi thai kan hau misalo. Lam cho na kong khatam pi kan thai hau misalo.
pathian a holda si hi pathian ni zai biara kan chim ti mi kha mi thiang na ni tam pin kan ngal I chu kan ngal ning ten ni fatin te kan nun mi kha boy pa ne kan du piak mi se Exodus 32 verse 8 nan zul lai tia ka ti mi na lam chu khul rangin an kal tak I si jo fa kha an sar I chu an biak rai thoi na kha an pek an ni chu Israel Egypt ram in an chuat tar tu na pathian chu hi an si te so what's the problem here Israel mi po you see that pathian is it look da jang fa na you know Moses ka Genesis Exodus pathum nak zona chu mo you know kami people al na ka chal ti lo I will send you there and then never chua pin hala and then don't worry the chim kholo zonga don't worry about the brother Aaron and bomb lai and okay and the bomb van chua pin ha relation van tan pin ha kamian sitia dot na I chuna khodom soi na zana mai chiong soi na an rol tam chana mana pek na an ti hel chana lungpi chung ti chua pek na and guess what siasal an sarlan biak ka tin hang to Moses kha tang chunga va kai lo chu mu pathian ham ve ton lo se Moses ariang ran na kan vatum ka tha din halat athin hun na ka al so Moses ni timi chu mo pathian Egypt raben na chua pi na le Pharaoh siang parhang sida na thon na nai lang tar kharwa har thil parha na to khavial te na thon na kha kanan ram kalpi ding na chan chu tung na le lam chan tewa na tha di tung ha sia chon nang ma bentuk pathian cho na pong pathian pol din dan ti la Moses ni pathian thin hun na kha anol piak cho salvation kham nak le kam pe tar zonga that Moses is Jesus Christ kan sual na ronga pathian thin hun nak velte Jesu Christ ni adaiter pathian thin hun nak hi alina sama solo pathian Jesu ni tim chu boy pa kathisan ka thlet an cha kai ma tin pe kanun na kai pek chu have mercy give them grace the next day he gave us grace the next morning his mercies are renewed every morning and then you see that kazon hin se kan hu kho an biak mi pathian khadon thlot chu I Aaron ni zai si an sui tumbul an sui thuri nga che vel te kha avan fun tom piak chamam na e sui cho fa asar piak na e mu chu don biak mi si ko chu that can happen in our local churches too when we deny what God has said in his word we need more Bible more scripture more preaching more Bible study so that we will know who God is and that we will worship according to his nature and characters Hosea ngan palim he paruk kami hani kay ma chu an kang hal du lo cha an ro nan ni tang boy hani kay mang hal kha nan du velo I ka chon piak na kha nan hlot chu cha chun nan ma le nan fa pan ha chu ka tang boy si na khan kan hlot na te my people are destroyed for a lack of knowledge kami ha chu kay ma hal nak an ngai lo ronga an ro ka ti chu pathian hal nak kan ngai lo sia chun kan rok la pathian ang hal lo mi phun an rok pathian ang hal lo mi khri fa bu an thi pathian ang hal lo mi pum pak kan nun ai rok how much do you know God and how much do you want to know him Israel mi phun po ka zetik chana da salan tan Babylon sala Assyria salan tan Babylon salan tan pathian beta kha zaya an rel lo chan le pathian kha nu lei an chi chan pawa an rok I salan tang sung za America lai mi hivial te kan mi phundanga atu America le banga chu akar big mi biak nak chu Muslim cities chu biak nak khifa le tha jang dar chin lang mang hilio chana hin pathian betak zari long kan mo pathian nak zari long kan mo pathian betak zari long kan sia chun pathian aslo mi kha kan biak lai kan male kan ma kan biak lai kan rokola atu worship ten hakan to mi conference ten hakan to mi jeten da kan to khote nga who knows semesolo pathian betak kha fact ten kan tai peng e ama pathian kha kan hal I chu kan hal nak in kan then sia chon khoi karam kan pawa pathian e chimman tok en he will be our God and we will be his people amen ani chu kan pathian asalai kan boy kan siang parang kan messiah si sungzale kan ni chu ami phun kan si sungzalai
only when we know Him. Jadi Samaria mi pon am biak mi nang halau chucha Jisu ni nam biak mi nang halau ate chucha chun worship biblical worship cho pathian hal naka sham athami I but mi asiti kha chim kadu mi se. And then verse 22 chema nan ni Samaria mi chun nam biak mi kha nan hal tak tak lo kan ni Juda mi tu ni chun kan biak mi kha kan hal zai cha tia kham nak cho Juda mi sin ara mi siti. We see the word salvation there. Kham nak le luat nak cho ai than kholo mi se ha kham kasi na tia chon na chimmi cho mi luat kasi tia na chimmi ai khat ten ok an thalo kham chang mi phanu fa pa cho aluat mi jong an se Galati verse chapter 5 verse 1 aluat mi kan se chang khri ni akan luat tar chang ti cha hallelujah aluat mi kan se chang chu cha chon valai in kan luat valai chiri ngai chia thova tlai chenak mithi nak vial te tim to nak chungin aluat mi chan chu mi kan se chu cha chun sai the say worship is gospel center. Every song, every music, every activity that we do in our local churches, it must be the gospel center. Jisu Christ akan tua piak mi salvation he ai pe tlai di hao atuna lak na sa mi tin hakan thatuk chu Vailam chunga antha na kay macha asiti mi cross center Jisu Christ athi nak anun nak atho than nak miswal kan cha kan to piak mi that gospel kha worship kan ti mi a center asi how. So verse 23 we now spirit le truth kong akan kan dan panchang hala pathian ni verse 22 nak so nak kan ti mi cho Semen selo pathian abia tak tak mini chun tharau le betak in ambiak chan kha araliu e hi ka hi aphan chang hi bantuk in abia mi na he pani adu mi chuan se pathian chu tharau asi abia tu na ni chun tharau le betak in ambiak ok asi te 23 le 24 kha ai tlai ti akarwa chu cha chun an panhi ning khan zaida he ka hen pathian ni chon pi akan du mi singha ti kha a last section a zau ti kho kan ban izom nalai so kul thum nak so na kan hu mi cho pathian ni adu mi ate ka jun chmo laya chun adu mi ate marang babol cha kan zo sia chun pathian ni akol mi ate God is seeking ate hibentuk tharau le betak in abiami he pathian ni akol mi na chun se pathian ni adu mi pathian ni achaulha mi na chuan si ate chunua John ya kan chip mi cho pathian chu tharau si te maka pathian a nature si na ka pi to pathian spirit mi kha a character ki selaukin a essence or a nature ki chimdu na si ti se pathian chu tharau si ti kan chimdu mi cho pathian chu Aaron ni ami phunpol asar piak mi ki kan hu kho mi tong kho mi bantuk ki selo physical being pathian asalo tharau hu kho lo mi tong kho lo mi sanaten a ko rena tuan ko ti akan zum mi pathian kase maka pathian asinak a nature kha akan chim ma nuwa chun hiti hin pathian chu asi cha a pathian nam biak du asia chon tharau le betak in nam biak ok asite hu kho lo mi pathian tong kho lo mi pathian asi cha hen biak nan du sia chon tharau le betak in nam biak lai ti kase sia chun tharawin zeda ka biak lai ti kha vanzo than hau se ki spirit ti mi sau tak karau arong a hartuk chatia chun ki interpretation kha ki kan faithful hau le mo biblical interpretation kan to tik a panhi ina kan chon piak mi ti se pakhat nak chun human spirit ka chim minung ni hin pathian ni minung kan sartika tak salong kan sarlo chemo spirit body and soul ti akan sar mi se ima spirit menung kan chunga mingan tinga mo menung sar kan sina ai talve mi spirit kha achimdu mi asi ti se pakhat argument antu ami pani na ka kan ti than mi cho hi spirit tham tham cho thiang tharau ni avan kam phora mi thiang tharau ni akan toy mi spirit ki asi e tia chekhat ni anti ve le chati sia chatin da hi text he kan ki kan fian la or interpret kan to la or kan lak la tu silo sile kan nun pi lai ti mi kha van ro ok tu se le tin kan ro na la okay trust me
ปัทยันมนุงกันทราวเฮยิสุคริกันไงละวะจนอาทีมิเซโอเคฟิสังันปัญหีอเมปะขัดนั้นส่วนนักเล่นั้นชัดเรารวงอ่ะทราวเลยอะมิทีนั้นเสียกันเตสกลมอข้าอาทีมีกันทราวข้ายิสุครินุนนักเฮเปะอสีดิกะลายนี้เข็นเปะไตที่อาทิลังมังมารางกันจนin Christ อาทิลังมังสักขากันทราวอาทิมีข้ายิสุคริชุงะซุมนักเลยอามาบ่าวเช่นนักเฮกันดิกะจูกันทราวนี้นุนนักเธออังไงปัจจัยกันเบียกมีแค่เสียโอเคค่ะหรือ confused บาสก็ลมอ and then ค่ะ Bible จานกัน Bible จาอินกันมาเสียทันละโม I think there is good interpretation โอเคจะร้องกันที่เสียจน Bible นี้มักหา human spirit กองเล่ Holy Spirit กองอาชิมมีค่ะไอปีใต้ไงมีจะ Bible ไปฟังตามเปลี่ยนเลยมา spirit ที่มีค่ะ it's not about the Holy Spirit ที่ยังทราวสโลมูการเป็นชิมจองบรรทุกเอง human กัน spirit ค่ะเสีย so Ephesians งานปัญหาเทียมเทียมกับมันเฟียลาโมEphesians งานปัญหาอเมริเรียดกุลขัดอินกุลนิตยังจูจ้ากันดีลักอินจูดามีเฮเจนเจลมีเฮจูทราวประคัดทองอินปัจเจียนหมายกาจุนกันหลุดเขาเตะค่ะกันหลุดเขาที่มีเด็กขาแบบปีตุก that's the key word there จะตินดาจูดามีเฮเจนเจลมีเฮปัจเจียนหมายจุนกันหลุดเขา through the Holy Spirit ที่จูเทียงทราวทองอินค่ะกับมันเป็นทันไลอินจูอันนิงปีอินเทนเลียงลวงลาวินมุนขัดอดีรตร์ตูจูอามาขาสีปัจเจียนเบียกอินติงาอัชวจันตูจูอามาเชียมขาสีอามาเฮกันเปิดไลนักทองอินนันนี่จงหอยดังวิาติเฮปัจเจียนนี้อัทราวอินอาโฮมีอินะสารนันสิจังเอเตso ฮิกาโซนาเห็นจูเจนทัลที่ไทยดันนักเอามาทำเลวเตอินกันดีลักเตอินไอรัวเตอินปัจเจียนมายากันลูโคนักจุดพื้นนักชิมทัศน์จนปัจเจียนกันเบียกโคนักโจเทียงทราวทองนะเสียเตเทียงทราวทองนะเสียเตฟิลิปปินส์กันปฐุมนักโซนักกันมาเรียนทันนั่นแหละจอร์ปาร์ตันตักมีโจอันมาคาสลาวินเตจูดาซิมโปจอร์ปาร์ตันตักมีโจอันมาคาสลาวินกันมาให้ไปกันสีโจปัจเจียนทราวทองเองปัจเจียนอภิยายิสุคริเฮอาเปิดไลมีนุนนักอารมณ์เลี้ยงเลยพุ่งลำอาบ่าวเช่นเรามีให้ไปกันสีโจติค่ะ Paul is saying here in Philippians 3 verse 3ปัจเจียนทราวทองเองปัจเจียนอภิยายิสุคริเปิดไลนักอังไงมีเลี้ยงเลยพุ่งลำอาบ่าวเช่นเรามีเฮปัจเจียนอภิยาตูตักจูกันสีเอเตจุจ้าจุนตูนักกับเรื่องมีกันดันเปิดไลตระเสียจุนข้าอาทิมีกันทราวข้าเทียงทราวต่อยกันสีดิกาโอร์ยิสุคริกันดันซุ่มบักอินจูกันซุ่มนักเตอามาขานะเทียงทราวกันหูมีเฮอาวันอีเปต้นติกาปัจเจียนมายากันนุนนักทาร์กันไงจูนุนนักทาร์กันไงมีเฮปัจเจียนกันเบียกมีกษะแต่จึงกันชิมทานเสียจนตัวเดียวกันเบียกกันดันกิรทานเสียจนนุนนักทาร์ยิสุคริไงเราเองปัจเจียนเบียกโคสละปัจเจียนฟ้าป่ายิสุครินี่นุนนักอัฟเฟอร์กันตัวมีเฮ deny บูปีอินปัจเจียนเบียกโคสละยิสุคริเฮเบียกลงปัดลงอาปัจเจียนเจ้าท่านมิเซso ยิสุคริจุกันไงโมนี่นี่อะกันนุนนักอันเตยิสุคริกันไงนักฮีกันเต็บโมยิสุคริเฮ the real person เสียจนกันนุนนักชุ่มมันกัน experience how to his love his power mercy กันนุนนักชุ่มมันกันติ how จะเที่ยงชงอัตุเลตุนักกันจมเปียก examine yourself test yourself whether if truly if you are in the faith zoomนักตักอันนั้นเราฮีอินเน็กสักว่ากันทีละมองจะเที่ยงเนี่ยตุจานาวันอินเน็กสักตัวน่าสิกระโดดมีกูเลยกันเอาหน้าอารมณ์จะยิสุคริเราจนตุจานกันตัวมีเฮสุละมังไงเรา a million billion ใจจัดมันเปย์สิเรายิสุคริกันไงเราเสียจนปัจเจียนเบียกโคสิเราปัจเจียนเนี่ยอัดเจ้าหลังเราใจตรงกันตัวดองเราช่องเรากันตัวเปียกเขาเราเจ้าจะใจ it's not gonna work it must be through Jesus Christ จูนูล้อลงอ่ะปัจเจียนเนี่ยอัดเจ้าหลังมีเบียกนักไรถอยนักจะเสนี่เนี่ยยิสุครินั่งไงโมนั่นนักตักกันยิสุครินเจ้าหางโมตูจานจะนั่งมาเล่นนั่งมาเบียวันอีฮัลนั่งมาเล่นนั่งมาทองทาวันอีชิมเวตัวฮิกามุนฮี worship
kemakan rakat tiko na tein pathian sarmi valaya zaiman accident umlo nanulin panin filmin la na ulen na naun na filmin la na krifa bu shwe tu den an filmin la na tein kha filmi pin la ya rena ton tu kha boy pa do si cho samfatiam han boy pa talong kan chol kholo jisu ni thade chimko chute kai ma lo zai man nan to khomim lo te cho kai ma hin hunu chulo chen nan rau charla ti cho nan rau charla le an khi an lot nan hati jisu ni okay this illustration kan chimi mo cho jisu can be through him cho jisu khri kan ngai mo dot milu na na ni hi chan tha tuk si God is offering you salvation through me jisu khri ngai mo jisu khri ngai lawa chun tu jan cha na hen nun na rak pe nasul na khai ngai chi na lung thin thleng repent change your mind change the way you think change your mind and turn to Jesus Christ with faith trust him call upon his name Jesus Christ amin aaw mi po to come and salati call upon his name boy par ka kham ko give me assurance kai fiang lo ka nun na khi sometimes kapiang thar ko ro ka ti sometimes I doubt it give me assurance convict my sin the Holy Spirit come say that tonight not tomorrow you can die tonight before you get to your hotel right now salvation is now come nak to nihin si this moment atu bak talk to him nalung thi tem biarwa jisu khri na ngai tak tak mo nanun na ka jisu khri ne hun ma alak tak ala tak tak mo if you doubt it pray cry it out to him until he save you if it not we have no choice call upon his name boy pa min aaw mi po chu come and salai Mark chapter 1 verse 15 the kingdom of God is at hand repent and believe the gospel pathian pen nak chu aphan chang nan sual na kha ngai chi lo thong tha ka zumu te change your mind nalung thin thum nai uwa nak nalung thin asan nak nalung thin aha nak jisu khri ka hamarak rat pi toidor nak he pathian pakhat longa there is none other beside him pathian Jehovah Yahweh Abraham pathian Jacob pathian pakhat long chu pathian pakhat long ni zungzal amit ti lo ding mi heramin an chan kho van chung khwa hin lom nak le nun nak ni kan ti lai ban tuk te khin hiram zonga fa nak le tem tur nak kan ti te lai and then tu zana na sual nak ngai chi jisu Christ na zum lo na chaul than lo nun nak di lo na pek di lo sia chun tu zan ka thong tha chimmi hi na van ngai tuk te la na chang nai riel la le nai chir tuk te la turn to him before it's too late turn to him run to him that he may save you that he may give you eternal life there's only one person one God that can save us how many can to piak kholo how many to piak kholo Jesus Christ only him ama lo ni an kham kho na la dot mi lu naw na kan no ronga saupi kan nung lati nak selo kan dam ronga saupi kan nung lati nak phone lo you know motor accident kan thi khau peng every time atu khoi suzunga kumnga rong ra te semi kan naw pa te he's fighting cancer kumnga te zong an zo en thi ko adam mi zong chikhate en thi ko jingka rin tuan nak je tingan tilai ri ai ia thau ti lo mi zong ko chite je tlon kan bala atong zonga je tlok kan thon kan cha zonga chung klik ek nan kan thi ko chite it doesn't matter we can die anytime and before it's too late run to him ama thong long in kham nak hi mu kho ase zai cha tia valai chung di laka hin akan kham khau tu ding mindang zai mana lo pathian ni
akan du piak big mi chu vlei chung mi vial tin hani hen an suan na engai chi na selo ka fa pa Jesu Christ te zum na selo zungza nun nak ngai na selo ka sinara kir than na se ti hi pa pathian ni mi zai man thaidang lo in akan du piak big mi se Jew Gentile doesn't matter minak merang kol how man kan sia afa pa ngai chun te zoom na selo zungza nun nak ngai na selo ka sinar kir than na se ti hi pa pathian akan du piak big mi se Timote kwat khatangan panhi mi vial te kham adu tu che pathian asite Peter kwat ni dal thumrel na pakwa menung pakhat tot tlaw lai man kan siang lo tu che pathian asite ni hi ka rum mi vial te menung pakhat tot tlaw lai man kan siang lo tu hi boy pa si ni ya Jesu Christ zum le bau chani zungza nun nak ngai chu chimri lawin Jesu Christ a umlo man a thailo mi to ko vrei chungan tam tuk chu Shen rama kan kalle nai tan samara takhi Yesu achang pyolo ya mala ka tin ha tua batule sko kum thong ni leng arao chang me tua Jesu Christ rat than nak ko kan bui chumo avoid khat nak arat mi kha thairilo min we worry about his second coming that a first coming ara thairilo min kan chu chachu zaituk inda chachu nak amhu min se hi ka ruma na me hi Jesu Christ thong thana thai mi zaituk mi van tha da na si Zaituk meta chuak da na si hi bentuk menung lo lo hi Jesu ni meta chuak an timin ha chu siko chu Jesu Christ ka Messiah tia thaimin ha ka pai Jesu ni meta chuak atimin ha siko chu vale theory tampi ngai min situng lo Jesu Christ angai mi ka pai pathian abiatu tak le nun nak sulam angai mi tak le pathian ni achaul han mi menung chon siko chu You want to worship him through Jesus Christ Deny Jesus Christ, then don't worship. It must be through him. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Lam le betak le nun nakasi pa sin kal nan du sia chun kay ma sinin si haute. Jesu Christ kan du. I mean van chung kho kai kan du. Pathian kan du ton lo. Van chung kho kai kan du. Pathian bia kan du lo. Kay baklo mi sa kakababol chom piak naka. Okay, so panhi naka pathian kan du piak mi cho. Jesu Christ kan zum nuwa kan fin than nuwa hen. Thang na se pui ting na se lo karian ton na se ti se. Be saved and be transformed. Kan fin than chang, all right, let's do whatever we want. Okay, let's party. No. Kan fin than nuwa, we must grow in maturity. We must transform in the image of Jesus Christ. Jesu Christ nun ziaza, Jesu Christ muisamin kan chuan kan than kan puitling Joshua le aral ka pol bantuk kan thon na kan thajang kan kele kan kut khatchua ral kan tuk than ka boy pani kan du piak mi se ni nia za ruang da kan sin than no kan tha thutuk tha chong jong som kho lo Bible study jong som kho lo biak na krifa bu cha jong a pum pek du lo. Why are we so lazy? Laziness is not biblical. It's not biblical. Repent. Change your mind. Start serving. Wake up. Strengthen your arm and your leg and serve your God. Wake up, my people. And let's serve him, our God who saved us from hell. Let's respond his mercy. Let's wake up. Okay, to worship God in truth. 2 Timothy 3:16 Timothy kwat ni dal thum re nak hairuk chathiang hi adi lakan pathia ta chon ho mi ase betak chon piak nak cha le pal nak chon piak nak cha le pal nak chon piak nak el nak cha le pal mi rep nak cha le ding te in nun nak ding chon piak nak cha a then hem hi ase te adi lak te in chathiang he pathian ni tho a chon ho mi ase te breathe out by God tinak se pathian tha chon ho mi anung mi atho mi chathiang ase hi chathiang ni akan chon piak ning te in pathian kam biak ding khe pathian ni adu mi chu se or through his word or through Jesus Christ.
alright so Leviticus angan perhakan redik sia chon Aaron afale panhi kha worship leader don si chu Aaron fale panhi kha worship leader don sinaten they say pathian ni tha na he killed them why because pathian ni nol apik na ning in pathian em bialo okay pathian this is God saying in his word okay pathian kasi kay ma bia tu dinga cancer okay in zaitin da nakabiak lai ti kha Bible cha chunga tha ten kan tial piak lam kal tu pol ka tha na siang prang prophet pol mangin tha ten kan pek hi bia ning te in nakabiak long longa ka chaulhan lai hi Bible cha khan hulai na chit e zain na rel lo e ki nang ma du ning la srem ning pau in nakabiak mi sia chon adu nakabiak ka chaul hang la lo it must be in truth a bianing te in according to scripture alone cha thiang ning te in so worship leader Paul meeting nan tu adika zetluk da Bible cha he nan church chan munar shoi tu te meeting kan tu adika zetluk da Bible cha he kan church chan atu kum tharban ra la meeting ra la general meeting kan thuak jong fak virum kum khachung chol chak na kan rot la zakat chunga somriat cho ka chunga amlo milong te Junian tu cele Facebook kan mulai terora. It doesn't matter. It's about His word. Kasi Bible din akan share akan fear. Be safe, okay? So gospel center, and grow, okay? So discipleship. How do people grow? Pathian bia an din nak in, pathian an serve nak in, pathian an thangthat nak in. Bible studies kan deny. Pum khop nak vel cho kum khan kan phiat chin lang mang and then we expect to grow not gonna happen Bible principle du sat te in eliminate kan tu kloma kan hloi da da khri fa bule kan ber thom kan week da da shroi tu po ka kan phet cham da da rian busy e chu over time e it's gonna come nitlak lei khri fa bu thu chia a rau mini du sa te in akan but those who are faithful to scripture, those who know their God will be strong. Pathian betaka foundation athami lungpi chunga athami krifa bulong long an hun lai thuchia rang tele da thauseman selo thase chunga inasami pa cho a insak mi viate arok de seman selo pathian betak lungpi chunga inasami cho thuchia rang tele da thau seman selo fact na dirte. So it must be through scripture. Genesis angan pathum jong chim dingum kain le Abel rai thoi na an tu atuti zeruanga da Abel rai thoi na ka pathian chawlhan because Abel ni atbianing ten pathian rai thoi na pek cha khan to ko pathian ya chawlhan mi se ko it's not about blood or the first fruit, it's about what God said. Okay cha chun pathian ni akan chon piak ning te in pathian respond kan tua kam biak than mi kha boy pa ni akan du piak mi che and the truth he pet lai in lai mi khri fa bu ke words kan zau ngai na chu lifetime pol he chan pek ten kan zau na Facebook ka van kaw le Sunday zan hang kin chon tin da hi khri fa bu hen chol chang mo an chan man ning zai da lo kan zau na le na azi pan ni le chiu chun na pum le pathian be chim na ke min ku lo na nan ti cho thong that hai sao ning ro lo tam ning karuat le lai mi khri fa bu chunga worship issue ka ti mi he pasha bak ka ban pi issue tu za kho de ka rot na la ho ban loi hala loi pum pai tim la 10 worship issues among chin churches sao bak tam kho ning jeng dak lo ha tu he chan na ji pakhat leng kal chang sa lo tin pasabak pan sampal tu ko ban chim la mo pathian kam biak te ka tim tu na kan ngai lo no preparation Donald Trump ma yakin chuak ding siu sila azar khat chung kan tim kan ria zo kan off di la kan call off di la sina te pathian mai kan dak chua je rong da tim tu na kan ngai lo
ara chop mi po chan I thia peng a mi po man peng thacham nak zong ngai lo tim to nak shim shim angai lo mi lai mi khri fa bu kan si a phung men so in na ji pan hi te van li mi van kal jok ti long ba kan ha mi si a mi po asa thu preparation zetluk nda kan ngai preparation zetluk nda kan ngai God deserve our best. Amen. He deserve our best. Pathian worship leaders. Pathian mithiang na. Pathian ne pe tlai na ka bom tu na si tika zetluk nda tim tu na ngai. Zetluk nda tha na cham. Zetluk nda na nun zia za na lang tar zetluk nda rol na ul. Zetluk nda pathian cha na commit. Zetluk nda tha sak chia mi na ko zetluk nda ki mi ko nga na bu zetluk nda na tim tu. Adang chiu zong pathian kam biak tika zetluk nda tim tu na kan ngai America khri fa bu tampi cheu khat chu tim tu na kan ngai lo apung men so in pathian maya kan chuak e pathian biak kan tim pani nak lack of reverent fear of God pathian mai kan dak chu tika pathian ti za nak mai za nak upat nak kan ngai lo atu amhai kan dira chun kan nu le ke te ti lo kan nu le ke bagan zau na man se amai tlar ni thum rong ke kan tui tak na anu le tlar por ke phone and dek dila an ma long na bia na ru la kha kong na ru nai kha la khang ke he tor hong ra nai hong rang social media kong na kan ru cha la he tui you see that pathian maya kan dak chua chun pathian upat mai za nak ti za nak kan pek ding khas chu ton do ka chimban tok en pathian maya khub bilin kun I ama upat mai za nak khas chu pathian ti za nak kan ngai lo biak an chung zonga khai che kan khai phone kan dek pathian maya kan dak chua dot mi kulinaw na US president mai mana kan chua chun kan lai thil tha big kan su tha big kan dak chuak nga chu tim to na kan ngai lai ning le kan ti za na lai ning he khro se asina te in US president man sir tu zaizong vyal te angai tu pathian kan biak mi pathian mai kan dak chua tika za ruanga dak kan du pon kan ne pathian mai kan dak chok ti mi khi kan lung ni khen ja thai lo ama upat nak ti za nak te khi ze rong dak kan nu na lo kan nun na ka pathian ti za nak mai za nak ka hao vaka na chu tha kan cham chu tha kan cham le ka tui ngai kan upa ne kori mi assistant ha mo ti ani Facebook kau chu Facebook kau le zo mi kha rule kharak zo chu rule kharak zo le ma ka assist mo tu ra fiak lo tha kan cham kori mi assist mo si ga tu u cheu cham liao a ji you see pathian mai kan dak chu tung pathian ti za nak mai za na reverent kalang tardu mi chu reverent fear of God pathian ma tlang boi pol pathian ma andak chu dika pathian ni arak tha kho na chu an kia hin rin dak tem na I puan tham chungi pathian an ton dika khin zai ti mo in pathian ning changlon an ba biak sul la e pathian ni arak tha sul na chon kan lu via chu kan tha la I an kin kan do tin halai tia khin doko an kia hin dak tem na chu ma tluk tin doko pathian ma andak chu hin ti za upat nak he andak chu nin nia pathian mai kan dak chua ze ronga da pathian kan ti lo pathian kan mai za lo kan upat lo chu cha chung tha jing thok chung kan phone kan di chan so reverent fear of God pathum na and willingness to confess
Jisu chu boy asitia nakar shrimin na chimahau declaration confession ai tel ham boy pa chu thla in thang thetu valai mi velte na boy pa chu thang thetu boy pa chu thla in thang thetu kan khap nak thong tha chu ni fatin te in chim u atia chim nak phun nak ke tel chu cha chun pathian biak nak huna kan dak chua sia chun thla san hau se amen kan odi la kan boy pa that na kan chim na la kan siang pasang long hi boy asi buddha ki pathian aslo muhammad ka pathian aslo jehovah pathian israel pathian long hi pathian asi tia kan ka shum kan chim hau palina preaching of God's word is too long thong chim sao hi kan chan lo chin tu zan ha cha van phun dang mo tu zan pathian bet chim san kan chan lo mang le pastor te jong he mi min hai kan zo pa lang ma le kan toy tar lang mang le min pakul ro thang na ta chang voi khata life a khri fa bu pakhat ka zo le an pum chan sau tuk nang he an thong chim mi minute pakul bak se ma atang mi chung ke zai khidan tu ha ka ti kha thailo pani na ka ha kha kai pum le nazi pani pathum chung bakana pum thong chim lo hol thailo in lam lo te se you see that Roman angan parha mele sri zoom nak zo pathiam bia thai nak thokan ara Peter kot khat angan pakhat me ko le sri pathiam bia thong thin than si mathai pali me pali ni minung he anun nak hi ro long asalo pathiam bia anun nak asi Hebrew pali lai ne pathiam bia cho anung I athong Johan angan lai sri me pasri na bia chu betak asi kan than nak kan dam nak thin than nak kan si nak kan zoom nak afe nak cho pathiam bia tampi kan thai nak thong na si we need more preaching of God's word we need less announcement we need more Bible more preaching of God's word biblical preaching kan her conclusion tu na ka Bible jam hang tin lao se Bible ni zaida achim ti du kha chim chang hau se palina Sunday focus worship zarpani kan nun ning la Monday to Saturday kan nun ning ai dang ton you see worship is daily life to every day can be a school everywhere cha chun Sunday ya chun fal ngai kan ban umi Sunday atang mi chan chungi kan du ding pong than kan ton mi kha pathiam biak nak tak aselo Sunday lo nga kin pathiam biak chana kan ro ton shim lo everyday life ya as I miss obedience in kan nun mi pathian respond kan hai pek mi kha ase so tampi kan kal tia lo kan chom so ma kon la building focus pathian biak kan ti te ka ken kan mit thama chong ton mi cho biak in rum ro na kan mit thama chong ton biak an mi sam put na kan mit thama chong ton building focus rum ro chun building biak in chung longa hin pathian kan biak khorwa te kan ro to ni atang mi pin lai ren kan ton na in chung kha siang kan kai nak le ni fatin te kan nun naka pathian biak nak kong hi kan ro ton ti lo pathian biak nak hi Sunday chan lo asibak lo building chung longa asibak lo ni fatin te kan nun naka pathian abiading kan se music focus music tong lo la ka sa kho lo tro music pon thim lo tuk la kai puma lo tro thang you see pum kha pathiam biak si music he ai sai lo kha cha khan music focus mi poni chun music asin pit la sim pit la wa khan pathian an biak na kha raman thak samsal Bible ni chun pathian a khan raman thak chita biblical worship to music he ai sai lo pathian biak chana sia chun pathian kha biak ko na ose khoi ka po pathian kha biak ko na ase people focus mi pi du ning hoi rum ro pathian biak ten ha mi pi je tlok anda mi pi attention kan la khola hi ti ban tuk ten ha mi pi ni an du ding sang ha mo ti I pathian du lo ning in kan biak so ton min ha kha an rak siton le kha vial kha tu zan kan van chim kho mi ban se I samaria nun nak te hi ka wor tuk abiak mi pathian ai pa anun nak hi tam hal nak nakhat alung diriam khola vlai ti kharak ding peng sameselo Jisu Kri he anaton nuwa chon mithara ai chang nun nak thar angai tika nun nak thar angai mi kha
ปัจเจียนเรียนตัวนักจ้ามันอาบอยปาข้าไอเฟียนจังจ้าอาบอยปาข้าอาเบียกเมสายาข้าอัตนอีจูอัตนมีเมสายาข้าไอทุดปีโซโลสมาเรียขัวอวกิรธานีสมาเรียขัวมีวิาเตข้าอวตนมียิสุคริกองข้าอวชิมนาสมาเรียขัวฮีสมาเรียนุทองเอ็นรีไวฟ์เลตลงจูนี่เนี่ยกันตนมียิสุคริเฮเจจันดาในทุดปีไลยิสุครินิคันวัตถุวกันเตลขโมวักลูกันติข้าสมาเรียมินุข้ายิสุครินตนบักันอักลอีอาชิมนังมาเลกัยมาจงสมาเรียนี่บรรทุกเอ็นกันเบียกมีปัทเทียนกันจังจ้าทูโซตีเหล่าเอ็นปัทเทียนจ้าจวนเวจังหาวซีติข้าดองนักสมกันดูมินหาเซไว้ปันชนักเปียกเซชาบจำลาทากันจำลาบอยป้าณจุงอากันรวมตุกชุงชันนมินทั้งชัดนักเกาเสบอยป้าสุนปาเลียนกันนักวิาเตนังมาตาสเกาเสบอยป้าปะเทียนดังอันเลานังมาลงหิปะเทียนนสิกันเสียงประชางนสิอากันคำตัวนสิกันนุนนักนสิอากันเต้นตัวนสิกันคำนักนสิบอยป้านังมาเลวินนุนนักฮิสุลมังไงเลานังมาไงเลวินนุนออกอัฐาโลบอยป้าบอยปาปะเทียนตุจานะนังมาฮิใจดาทราวอินเบตันเบียกอสีเตียบอยปาโจฮันทองชาปลีชุมันกันจนเปียกมีทองชาเฮบอยปานังมาในโทรกันเชื่อเปียกโลฮีกันไงมีเลยกันไทยมีฮีตุลงตรงตะลงบอยปากันนุนนักชิมาบอยปาคัมฟิกกันตัวฮีปีนเบียกอันเลงกันชัวดีกะบอยปากันนุนอากันแข่งตัวakan rem tu akan sersiam piak tu ruat chen nak thar kan pe tu nun nak thar kan pe tu hajang thar boy pa kan pe tu le boy pa ni fitin te kan nun nak a na vel ngai nak respond atwa nang ma upet mai za nak ti za nak he anung khomi kan si kho nak lai boy pa nam ne thor kan chop piak ko ti tha kan cham boy pa kan lom tu zu ta pathian boy pa nang ma ne se kan ta nak tu boy pa nang ma ne se lai mi phun kan pathian boy pa nang ma ne se nin ne ar chom mi na kan di nak kan pathian boy pa nang ma ne se tak tu pathian boy pa nang mani adong tiang alim na ja boy pa nang tung thar ku se nang ma ko khat na ka se nang ma tun na ka se nang ma fim na ka se nang ma thon na ka se nang ma thim ti kho na nang ma lien gan na ka se super nak ja le boy pa nang chau ko kan ni chu kan tuk chu lai boy pa nang ma su lien na nang ma long boy kan pathian sa ya ka se na chu ma ka lo tuk na ha su ke ni tha cha pa pathian Trước đã game với tiền hào xí lo, bồi bao tập trận nào đây?